Seo Comhdháil a Harbord Forbran Hyundai ar siúl iniu fahanne tús mai a harla Oireachtas na Gaeilge Seán le ceann de bhílas a dóiag. Well, sin príomhhaim a tugann na Gaeilge har an cin go haicnamúil go sóisialt agus go cultúra de réir strateis an Hyundai seo agus de réir strateis na tíre hochla a ré. At muid geirí an Gaeilge honneal beo, buan agus íbhí lóhre ar fod an dóin. Lwy mae hyn agos lwy copod yn unrhyw yn tawt o'n un la TGK agos la radio na Gaeltachta agos dar hanna gerhw rhaid bliant o'n ynys na'r corw na siarfis na'r ffael ar lina agos ta sy'n ni hal a ddim gomor ar olamori har liar agos bím sy'n mwyn yn y Gaeilge American tam ar ffod agos mynig i fi'n Caidian is far Gaeilge ag ardrang in San Francisco na mar bhín a gas ardrang in Éamonn. So tá na main tá sé dínta cuachta. So loiben sin TGK rad na Gaeltachta ach tan riomhol am sin in gré bhfuil na hen agus mo cholacht a tíú. Mar ra nach mailam cógalatha na seminar mar Idirlín a bhil chléinú ag muinte na Gaeilge a bheith gcónaí siar phlé cheist na Gaeilge. Agus an rud a bhím se ra ná beidir go go leor cainte déanta beidir ggóil se námanis. Bheith gobar agus a gríú agus chuir planú le chéile. Cféad app an Gaeilge tá an iPad mar hampla agus tá ard barnaí an tá ard barnaí le líú. So cé gur bhain me soltas an Comhdháil an seáinniu. Bhí me sestan is gan freastal ar cheala le go cean beidir 4 bliain.